I dobrodošli u 4. epizodu Pokemona. Pobedio sam Jigglypuff, pa mi je prekinuto snimanje, ne znam zašto. Pa da nastavimo gdje smo stali. Bili smo se borili protiv KZV nje i pobedili smo. Mislim da nije dobio Peggy levele. Mislim da nije. Jadna Peggy, slaba ko jajca. Idemo i nisam fullo. Sam mi Pokemoni. Idemo. Da nastavimo da se borimo. Ako ne se boriš, ne moraš. Inako će izgubiš. 2 Pokemona. Ratata. Mislim da ću njega isto da ubacim. To su Pokemonima, ali tek kad ga nađem. I da bude muški. A daj bre, Ratata. Mislim da je najglupši Pokemon u igrici. Pola mi skinuo, više. Moram da ga nabrajim bilo kako, da je ženski ili muški. Pola mi skinuo. Nidorina i nju. Najako. Sad ako posljedno se svakog napada će da mi ode malo napad. Daj Bože. I pobjeda. A baš nisu bili nešto. Samo čarni. Ili Charmandera. Da možda stavimo u nekog Pokemona. Ne mogu na njega, znam. Mislim na pticu. Ili Peggy. Bravo Peggy na Pokemon. To je bio Dark. Sad idemo dalje. Ti si izgubila. Idemo na Vubuva Švabu. On ima Pokemon Bube, imaće 4. Ovaj je otrovan Pokemon. A ovaj mu je jak. Bravo Peggy. Dobro što sam čuo. Otrovo me. Jadanja. Moram brzo da odem po Pokemon.
centar, čim ga ubijemo ili pobedimo sve. Nije nešto neću. Ti, ajde, Peggy, ti si ptica, ne može pobediš bum. Kakun. Onda se razvijemo u pčelu, ali dok se ne razvije ne može mi ništa. Zato dobro što je stavilo. Stavio. To se treba početi. Ne, ima malo život. Caterpie, ne. Beg, požuri. Ti. I ode Buba Švaba. I mislim sad bude onaj... Da, jeste. Metapod. I Metapod ode. To 80 riječi, može. A da, umire, a! Što više hodam, ono... Požuri! Čim prekine da crveni, znači... Gotova je ova. Peggy. Peggy! Idemo, doktorko. Joy, ne. Ne znam. Evo da pobedimo jednog Pokemona za kraj videa. Ajde neki. Bude dobro. Ajde da si muško, sada si muško. Muško si, ajde. Paru ćeš biti sa Peggy, zato što si muško. Ptica i ove ptica. Ajde, uvači se. To! Zvaćemo ga Miki. I doviđenja, ovo bi bilo za ovu epizodu. Ćao!